هللويا. تبارك اسمك يا العلي، تبارك اسمك المسيح عميش نسيد ربي إذا ميرت ربع عزيزا ميت كيتشيك تحارب لنا كيتشيك سيدي ربي عزيزا يتحاذرني غير تنفس سيدي ربي عزيزا كي تنميرت في الرحمة سيدي ربي تنميرت في الحمالة سيدي ربي عزيزا تنميرت فيك شوني تموضوض سيدي ربي عزيزا يكشونا الروح يكشونا تموضوض سيدي ربي لأنو كتشوجاض في درتنا سيدي ربي الخيرات مرة سيدي ربي لكن نحمدك نشكر ربي كي تنميرت فولي في الدرنا سيدي ربي غير توليها سيدي ربي كتب الأخلاق ندكل دا سيدي ربي ذا يهراو يوكلك العبد يوكلك الأحمد يوكل الدنيا المدى سيدي ربي صروحي سيدي ربي عزيزين القراية بولي كما بارك هي سيدي ربي نسوتري في دي وكتبارك تسواتك يا سيدي ربي تبارك تسمى بعض عزيزين سيسميك سيسم يسوع سيسم الروحي آمين آمين. ده كريم يوجد
ربي مثلا ربي مثلا أخي بارك أغي السحلو أخي وناس مانو من سوى الواليس ربي مثلا ربي مثلا أخي بارك أغي السحلو أخي وناس مانو من سوى واليس ربي مثلا 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 سكر الميتين نتسيد يلفاق الشمير تاتكنو يا لينا سادي شاب عيسى من المسيح دينو نتسيد يحيى سكر الميتين نتسيد حكو الشرير تاتكنو يا لناس يشهد يسوع المسيح دينو سيدي إذا يحيى نسكر الميتين نتسيد حقو يا ذاك الشرير تاتكنو يا لناس يشهد يسوع المسيح يدلقو نتسيدي هو الرب هو الرب قد قام من الأموات هو الرب كل ركبة تنحني واللسان يعترف يسوع المسيح هو الرب هو الرب هو الرب قد قام من الأموات هو الرب كل ركبة تنحني واللسان يعترف يسوع المسيح هو الرب هو الرب هو الرب هو الرب هو الرب نتسيد يلود نتسيد يلود إذا يحيى نسير الميتين نتسيد حكو يلفاق الشرير تاتكنو يا بناس يشهد يسوع المسيح يدحكو نتسيد حكو نتسيد يلود إذا يحيى نسير الميتين نتسيد حكو يلفاق الشرير تاتكنو يا لناس يشهد يسوع المسيح بحبه يسوع المسيح بحبه
غنمي بسيرة أنسايد مصراتك تسير فيه هيك خلقتني الوالد القاع أدرك غنمي بسيرة أنسايدك مصراتك تسير فيه هيك خلقتني الوالد القاع وريت الجهد يشدو مريض هاي اللي فيه مريض كنرا مريض سجاد يشدو مريض هاي اللي فيه مريض كنرا انا الفتى قلبي بسيبوال انسى يدك وصراتك تسير بيه هيك خلقني كلمات غنمي بسيبوال كتر وصراتك تسير بيه هيك خلقني كلمات الغعام وريد سجاد يشد مريم هاي اللي فيه مريم كان نام وريد سجاد يشد مريم هاي اللي فيه مريم كان نام هذا غنمي بسيوران هذا السعيد تجيت مصراتك تسير فيهم هيك خلقني الوالد القعام هذا الذكر غنمي بسيوران السعيد تجيت مصراتك تسير فيهم هيك خلقني الوالد القعام هيك خلقني الوالد القعام هيك خلقني الوالد القعام ثابت يسوع إلهي امين 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 هذا نريدنا بركة لو نقرا وقيله زرغره اسم هذا والله زي تبدي كفا انويز طيب انا زي تبدي كفا نصايا ستيري سهل ماشي نعطيك الشفي غير من حد كريم الشفي بارون عتدنا كان هذا جو بريد طيب انا مدى كريم بس ساعة كده جو ثاني سيدنا مش الدماغ هاي أرغو رجال يا مقران ثامو ولينو واريا بينو هم زين ديالنا ربنا غالي بس السنة ربنا ربنا محمد ذاك نشكر ما بغاش باش اسمي كيران ولكن السمو كيران ولكن هذا الشيء اللي قرب مش ممكن معنا كلشي ديال الصغور كبابا بابا ربي والله غنكرن تسانس والله غنكرن ندوزي البغي كبابا ربي سميت توكت من روحي في الله وكنا لي توجور ديال عناية الدولة عناية الدولة هذيك كبابا ربي هاليلويا امين امين سمعنا عندنا نبدا لي ديكوموندمون وسميتو كلام كان الوصايات ديال موسى ولا سمعنا عندنا ولا باللي لان توجور داكتواليتي توجور الوصايات هاكي لاقنا لثورة وتوكسنا لها كان
Voilà d'ailleurs, un commandement de l'Ancien Testament, de un d'Adar d'une manière du Nouveau Testament. Donc, nous faisons que c'est toujours d'actualité. Qui se attention qu'il n'est pas sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Et ça, mais il a quand même fait la morale, c'est d'Arbin. وتبدل على ولي يبدل على ربنا اوكي دونك لا مورال اللي تقيم توجور سي ملغي وتقيم توجور دي ريت سي كوارلا تقيم توجور دي ريت انسي تسويت دونك هنايا نسيدي ربنا لا كراس نسيدي ربنا وانا بلي وتواخذ مالا باش كني تفكر حقا نسر هذاك نبغى معنا هنايا تفكير كان اللي تشريك بغير الفعايل خاطر كون ذاك نخدم على حساب سيدي ربي تبع الشريعة يون ديكنا ويتسليك على خاطر كي يبغوا يدير اللي مذنوبنا كاين لا دونك سي امبوسيبل إلا قال لا كراس لا هنايا إلا هو يخلص نقول ديالنا سي بور سا لي دي كوموندمون إي سون با موفي مي واش نزمير على دونك ربي يفك التاويل باش كنيا هاد الفاسين امين Donc, comme je vous ai dit, le deuxième commandement, alors les 10 commandements sont-ils toujours d'actualité? Est-ce que les 10 commandements sont toujours d'actualité? Oui. Et il a quand même fait. C'est la morale de Dieu qui n'a pas changé. Je vois un دونك ربي مازال تيقيم لي مقدس اللي سا مازال لاحقين اللي جوست دونك ما تسروات المنكر وايد دونك تخلصت مازال لي بيور دونك جديد اوكي الوغ لو مونسونج ليدولاتري قيم توجور الذنوب اوكي دونك الذنوب يقيم توجور الذنوب شو كان يفكر ربي النوفو تيستامون il l'a confirmé mais يفكر ربي وين يخلص نقول ديالنا مي ماشي ذي الحق في لا كراس وذا سكيرا للضروة ان تعيشي ذي البيشي اوكي دونك النوفو تيستامون العهد الجديد il confirme يثبت بليك presque les commandements marins ils sont d'actualité. Okay? Donc les apôtres d'ailleurs, ils l'ont هضروا في التعاون نتيجة ثبراتين زعما بولوس زعما بطرس زعما الماكسيم طبراسي مسكينة تعاون توجور بليك سي انتردي لو مورتر من غير سي انتردي للدولاتري يعني العبادة بينات سميس الصالحين بينات ياك تقربين ياك عنشورين سي انتردي لادولتير ثاني فندار سي انتردي لو فول سي كوردا سي انتردي الكسب لا سول شوز مازال يعني سيدي يقيم سيدي تفسيرها كيما نوفو تيستامون على هذاك الجديد الصبا اسم السبت والنار وسيدي امبوزارا هكا. Le sabbat, le Nouveau Testament ne commande jamais à l'Église de garder le sabbat juif. Donc, c'est une subordinaire. غروة تقيم إلى قد سبع أمزي كم les juifs. Mais, ça quand même يبواس تنفكي سيدي ربي. إذا حد السبت الجمعة الأربعة وربيك أتسعر يبواس على تقدسوا أتفكي سيدي ربي. أوكي. Mais on a dit imposé même si l'un des chrétiens, par exemple, les églises ils respectent le sabbat. Mais c'est le problème. Mais le Nouveau Testament de garder les sabbats. D'accord? Alors, Emmanuel Kagin, est-ce que Dran a داو الشريعة؟ هذا بروبليم. المقل لي كوموندمون تكمل
بما مقلين هو قلنا سميس دي رومان 6-14 إنه هناك بلي سو لا لوا مي سو لا غراس ور تلي ما داو الشريعة معنا الدولة عنايا لا غراس وي دونك sommes-nous encore sous la loi? Non. على حسب رومان 6-14 إنه vous n'êtes pas sous la loi. C'est ça la réponse biblique. Ok? Alors, je suis de Ma'anas. Que signifie cela? Et le Ma'anas, c'est que nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance à la loi. ماشي خطر نوالي الشريعة ماشي دايرين غير سلكنا. سلكنا نتوسلك ماشي على السبب خطر nous sommes plus sous le système de la loi. Moïse, au fait, elle nous condamne. tellement أمذان وزميرة لا غادي يتبع الشريعة باسكو ماشي يقولها يقول لك شرا بوين لا يتبعن مرة غيندي ولا ندير الشريعة وإنا غادي تسمى ذا حقيقي ما ترزق يون وين كان ذيكس هكا أبين ça veut dire tu es condamné. Donc الشريعة تسد pour la condamnation. C'est un système de condamnation. هكا Mais le salut, c'est là qu'il soit chez des يسد la foi en Jésus-Christ. C'est l'imam, ok? Je peux واقيلا ثاني مخلوف. Voilà. الحجم. Ok. Voilà. Donc, la loi de Moïse succède juste pour la condamnation. D'ailleurs, il y aura des كيقول succède spécialement بشار de Guen, c'est bouillard المسيح en fait. La loi de bouillard المسيح. بدل المسيح نتوسل كلام. C'est impossible. Donc, il a la grâce. Donc, on n'est pas sous la loi. Mais la loi, elle n'est pas mauvaise. La loi n'est pas mauvaise. Je suis là, la loi n'est pas contre ces choses-là. Ça fait la loi, c'est les harmes. Mais malheureusement, nous connaissons là. Alors, il nous rababah, il fait des mises là, et il y spécialement Bachar Islik sur la foi. D'ailleurs, même Ibrahim, je dis, il y aurait l'iman. Même Ibrahim, il a été justifié par les œuvres, mais ça lui a été imputé à justice. Okay? Donc, c'est par la foi des 35 ans, okay? Ça fait la loi finalement, قاعدة غبريت تمالا غدا بريد سكاني غدا بريد مي وسن زميرة أكسن تبع كومبليتومون لو سول تيتبعن سي بيان يسوع المسيح دايور إنا يكودو سيغالا أدكسر الشريعة معنو سيغدا السن كمالا الشريعة أوكي ألور من ولا كاكيم ونزميرة نتبع الشريعة ولا شراء المكان ندار ربي اللي مقدس ربي اللي توجور سا دوك الشريعة نسليها من ولا العناية إن تسلك ماشي سنات مي ألور بوركوا أوبير أ ديو أي غير أنا غوال ماشي مال أنا غوال بيسكون لا ردوا العناية الشريعة هكا نتوسلك سليمان أي غير أنا غوال أنا غوال باسكو لا غراس يعني العناية سي با ان ديزوردر أوكي أنا غوال سي با ان ديزوردر يتسمى مشاد إذا قد خدمة une illustration. Oui. Une illustration. Il faut faire une illustration باش نفهم bien تمثال. Ok. L'illustration c'est que هذه هو par exemple يخدم الحاجة اللي تدرس. يمشي تشاو ينغى يوخر. Alors bon
غادي تدار هي تحكم في الناس، غادي يخلص غادي يقام سنين غادي يضرب السماح سنين نروح نسمحك با تسوسي. اوكي دونك يمكن مزيان تدار سمح الناس. مي اسكو اللي غادي يخدم شوالني نورمال سمح الناس يتسوغالا باسكو لو فات السمح ضيون ça ne veut pas dire qu'à partir d'aujourd'hui عقلي سمح راك دونك خدمك لذاك هو نو سمح راك تي مزوره مي درنا له نقولها سي à peu près dans ce sens. أين نديري زيري خدمة طمي ساكي يا با دو سوسي مي tu as demandé pardon tu es pardonné مي وتكملي على بزاف c'est pas un feu vert au fait ماشي c'est un feu vert باش كتخلص لك هو لا غراس وي سمحها تبويض لسلاك مي لا غراس تفكيرها انا تسمس لا بيرميسيون باش كنا نسالو ثيك دايوغ لا غراس سي با دي ديزوردر. اوكي فوالا ا بو بري لو كونتوني فوالا دونك زيك لا لوا كوماندي دو ليكستيريور. La différence يعني قلنا هي زيك كتورة هي l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la loi elle commandait de l'extérieur. Tu ne feras pas d'adultère. Alors quand tu fais l'adultère, les mejmal sinidran qui condamnent, ça dépend de chaque chacun. Il a le qanim, ok? Je vois à peu près. القوان تبدا باغ اكزومبل فوالا تمشاو الناس كرد غير تدار ما يقلو بالراحه تجبد من القانون وين تسكرون 500,000 ما تخلصوا الغرام مني. ايه دونك كي باري لا لوا على قد غادي تسلسو حيدرا فوالا هذا هدل سندرا دونك سي كيك شوز دو ليكستيريور. اوكي مي اكتويلمون كنت دينا جيريمي 31 33 ينك جو ميتري ما لوا او دون دو. وي ملي كان ينوالا سميت لا بونتكوت لا بونتكوت اش تخدم شي قاعد نروح نسيدي ربي يزدغ ديكنا ثورا لا لوا يلان اكستير ثورا تانا لانتيريور ديال ميم يون باغ اكزومبل شي دابا يون يزرى ربي اش كدبا مي جو مو سون مال بوركوا باسكو يا كيلكان كي مو جوج دو لانتيريور il m'oblige à changer. Ok, donc la différence بين l'Ancien Testament العهد القديم في العهد الجديد ذاك اللي زيك اللي ملي يخبر الحاجة ذا يبند كونداني نسيت سويت. اوكي تبعا كأكني على حساب القانون على حساب الشريعة الموسى. اوكي مثورة ونحوج على الشريعة الموسى الشريعة اللي يكتبيت يورا تربي الأولى والنار وليش وننظر رب اللي كويلا قال هذا ياكل وليش ونوزر بلي كي قال هذا هذه النار هذه نو داكور دونك الحوايج يدينا سيدي ربي زيك elles sont toujours d'actualité زمرضا تقصد السيرتورا اوني سو لا غراس وين يو ان ويل مينين غير طامبي ça n'a pas de sens. اوكي نو وين يو ان ويل مين يخري allez non jamais تهضر شي دير يا با دو سوسي non ça n'a pas de sens. La grâce, ce n'est pas l'anarchie. Ok? Par contre, la différence, c'est que on était mort quelque part. a été ressuscité avec le Saint-Esprit. Donc, comment marcher. Et des fois, le relire, un demander pardon, et au fur et à mesure, on avance. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit هذا غيتساوين الكبريد أن يجرد selon la volonté. Mais ماشي اللي غيسلكن سي باسكو نسلك كون دوا suivre justement avec سيدي ربي. لا غراس غيسلكن باسكو يسوع المسيح يخلص هي لا ريدومبسيون يخلص في اللاغي في الذايا يخلص سيدي منيس. اوكي دونك ثورة نوغال
ذرة ونسيد ربي باش كنا نوال فريمون ذرة ونسيد ربي كومبلي إلا قال أنا عندي دي بروسيسوس هاكي دو سانكتيفيكاسيون إلا قال أنا افونسي لما نصاوب نخدم تسمى نقدر الشريعة مي ماشي الشريعة ني جوستومون غير سلكين لا كراس ياخذ الخلاص من المسيح أكوميلي أوكي دونك نوالا مزمد غير ماتيو 5 17 دا مزيان ماتيو 5 17 باش نوالي ذا شو دينا المسيح سيما ديس هكا Jésus et la loi. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. غلوة أتسلم وسيرد الصغير أين دنا الشريعة وين دنا الأنبياء وردو سيارة الصغير لمعنى وسيرد السلكالة. أمين. دونك المسيح يسارها بس هذيك الشريعة لها أوكي يساد أتيسن كمان داير ما كندنيا حاشا نتا يخدمن أين يلان زي الشريعة أوكي دونك جيزو il accomplit parfaitement les exigences de la loi أين يدن الشريعة مرة يخدمين أوكي و بليس كو سا داير هاني نتيجة أين يدنات لي بروفيسي في الناس يخدمين أين يدن أنا أكل أنبياء et en même temps la parole de Dieu de l'Ancien Testament, ça dans le sacrifice, c'est un sacrifice. Donc, il مرة عمل لي سيمبوليزم مولانا ماذا الساكريفيس ماذا عندنا فلاس الأنبياء أمد الشريعة كلش يسمى مالك يسوع المسيح يدار تدارتيس ذي القاعة دون مانيير كلش يسمى مالك جامي يخالف الشريعة أوكي جامي يخالف الشريعة أوكي أمين. Alors là, on fait la différence مجرد غير la loi الشريعة يأخذ la grâce l'عناية. Ok. Alors la loi elle condamne le péché. D'accord. Tu as péché, tu es condamné. La grâce elle pardonne le péché. Tu as péché, tu pries, tu demandes pardon, elle pardonne le péché. Voilà la différence. La loi, elle monte à la faute. La charia, ce qu'elle est, elle est ok. La grâce, c'est quand c'est pour changer. Ok. La loi, la loi, c'est une loi écrite. C'est les tablettes des Boumoussa. Ok. Par contre, à la grâce, la loi n'est pas ce n'est plus à l'intérieur de moi, d'accord? Il a écrit la loi dans nos cœurs. La loi, c'est un ministère de condamnation. Ok? Donc, le ministère par contre, la grâce, c'est un ministère de réconciliation. الشريعة condamne. Mais la grâce, pourquoi? À cause du sang de Jésus. Il a tout payé, il te ramène à Kiawin, ok? Alors, la loi, elle est basée sur les œuvres, le choix des chrétiens. Donc, basée sur le... Par contre, la grâce, elle est basée sur la foi. La grâce, elle est
sur la foi. Donc, vous dire, il aime guerre sharia, ياكل la grâce. Alors, la loi, elle condamne le péché, le péché, elle montre la faute, ce qu'elle a de l'Alta, ce les tablettes des Moussa, c'est un ministère de condamnation et elle est basée sur les œuvres, le choix du Khadmi. Par contre, la grâce, elle pardonne le péché, elle donne la puissance de changer, elle est écrite dans nos cœurs, et c'est un ministère basé sur la foi pour la réconciliation avec Dieu. Amen. J'espère que c'est clair. Alors, cela, on voit les dangers des extrêmes. Les extrêmes. Par exemple, le légalisme. Le légalisme, c'est une manière de dire que يتسمن بالليك ما تغرد حقين par les règles. En fait, le légalisme, il condamne. Il y aura la loi, quelque part. Le légalisme, un exemple, l'église, parce que il a chuté, et malheureusement on le fait, beaucoup de frères sont carrément rejetés. Pourquoi? Parce que parce que ça arrive. Moi, je connais par exemple, il y a un exemple d'un frère qui a beaucoup travaillé pour l'église kabyle, parmi les premiers. Il n'a pas fait, je sais qu'il n'a pas fait l'erreur, mais ça me توصيش se demander le divorce, les Mouraynes حملنا le divorce. Alors, voilà, mais après, les frères vont nous parce qu'il a divorcé. Et il ne peut rien faire. Il a essayé par tous les moyens, mais la et on a perdu un frère parce que tout le monde, tout le monde aura le voilà. Tout le monde l'a rejeté, donc il voudrait couvrir. Bon, il est toujours chrétien, mais il voudrait couvrir, de politique. Voilà. C'est juste un exemple de ce qu'il y a. Le légalisme. L'église, il a péché au lieu de le gagner, de prier pour lui, non, on le condamne. Et ça, c'est pas bon. C'est comme si Mekinir, Gerza, Ounar et tout, voilà. Donc finalement, mériter le salut. Alors que c'est faux. Le salut, c'est par grâce. Et celui qui dit j'ai pas péché, c'est un menteur. On a dit, nous voilà, d'accord? Mais si on a péché, on a auprès de Dieu. On demande pardon et on change. Il a qu'on change. On ne continue pas de pécher juste parce qu'il est Yeshua al-Masih. Non, on doit changer, on doit essayer de changer. Mais on ne doit pas condamner ou il ne faut pas le condamner. Le légalisme. Okay? Il y a le deuxième point qui est très dangereux aussi, le libertinage. La liberté totale. La grâce permet de vivre dans le péché. C'est-à-dire, de nous, dans la grâce. On est dans ces cas. Le légalisme, c'est grave. En fait, c'est les deux extrêmes. Les dangers, il a quand même les deux extrêmes. Il y a quand même, c'est-à-dire, le péché, parce que dans la grâce, c'est la. Mais
زغنا وليلا قال أنا كونداني كاريمون وين يغلطوا يغلط تدنرفد نزل فلاس أتنعاود هذا ندم باراغراف جوست ان اكزومبل كان كيجي يون يساعد ولا ديش باراغراف إلا يتس فيتس يتشواشو ستيسي ألور غاسكني ذكرت غاسكني لرئيس يقيم عام ما إلى 3 سنين يبقى ما يغلي ça peut arriver. Mais il ne faut pas le condamner. Non, il y parce qu'on est appelé à changer, mais on n'est pas changé sur place. Sur place, ce n'est pas possible. Mais là, ça a changé. 30, 40, 50, 60 سنة في تونس c'est pas en une journée que ça soit une lame de nuit. C'est le محال. Et c'est pour ça qu'il faut la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle change notre mentalité, elle change notre intelligence, elle l'adapte, elle ouvre, et c'est comme ça qu'on peut réussir à changer. Amen. Alors, Romains 6, versets 1 et 2. Romains 6. Ouais, versets 1 et 2. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? أشو أردنيه نكمل أنت عايشين الذنوب يوكلنا الرحمة من سيدي ربي أتيمغو نستقسي. Eh ben, la réponse est de là. Oui. D'accord? Loin de là. C'est كملة. كمل. Le 2. Et n'est que loin de là. Puisque nous sommes morts par rapport au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? أنا نكوني إجموثن غار الذنوب غاف دمان الذنوب أمشي راه نكمل أنت عايشين ديس. Mille. Donc, هذا نورمال هذا شو دينا. Ok? Donc, il a قال نكمل نتعيش الذنوب, mais au contraire, نوثقنا نكسر الذنوب parce qu'on est mort pour le péché. D'ailleurs, la différence aussi dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, c'est que le péché ou s'nzmira. شحال بني par exemple un exemple نشمع شحال بني يمشي ولكن يدخل الشموق يروح على المسيح il n'a pas réussi. Il a réussi 10 يوم 15 يوم il va tomber dedans, ils n'arrivent pas. Mais malade dans le Messie, parce que la roh que tu vas essayer avec la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, non réussi pas dans la حبسك الشمع كامل. ماشي انت حاشين كونين par rapport à وياه. Non, parce que كونين ساعة يوثن تزمر تغدي كاسي ربي. Parce que كونين نتساولد نسقل سيمانا نتساولد أنا وضع à un moment donné لو أني فعلا روحنا لو أني فادياس أني لي نيك tel qu'il est tel que nous sommes. إذا قلنا وضع ومكان عند أنه كيف نكون يسوع المسيح. أمين؟ أمين. Alors, المسيح يفكر ديال التسارت لها. سيد نغار دي Matthieu 22, 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Le plus grand commandement est quel Messie? Il fait d'un commandement. Il a accompli, et ben, il va faire toute la loi. La loi Marra a réussi. Allez, 37 à 40. Matthieu 22. Pardon. Jésus lui répondit:
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici celui qui vient au second rang et qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Alors, سقباليت سيدنا يسوع يا ياسين أتحمل إلو سيدي ربي نيك سقولي ستروحتي سوان يلان دي تزمرتي ولكن إلا مار يلان ذا مزوار ويانا ذا قرآن أكو ذي الشريعة أثن ويل يسعى نزار أنشتو مزوار وياكي أتحمل الغريك أم يماني السين لمراتاكي إذا الساس الشريعة أكو ذي الأنبياء أمين. دونك يفكر تساوي يسوع المسيح يفكر تساوي هكا إنك tu aimeras Dieu plus que tout وكي نسان أربعة لي commandements qui consiste Dieu. Tu ne vas pas faire des images taillées. Tu vas respecter Dieu, tu vas le faire passer en premier. D'ailleurs, le Messie, tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Donc, il y a les 4 commandements. Ok? Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Ok? Oui, si, tu aimeras ton prochain comme toi-même. إنك نتحمل دار إيمانك وتخدم دار إلغام. Un exemple. Ça veut dire quoi? Aimer son prochain. Exemple, أتخرج الماء. Est-ce que لو كان كي يخرج يعجب الحال؟ Non. Non. Donc comment aimer l'autre أم إيمانك؟ إنك نتبغي دار إيمانك وتبقى دار إلغام. Donc تخرج. Est-ce que لو كان ديرو حكينا غدا تفرح نوراوش؟ Non. نقدر. اسكو لو كان دي روحك كي تستقسي انت رايت الزين اش تسكدبر ايماجين تو هذا الشيء دير روحك يسكدبر توصل مره لا جورني الور كو كسب اين يدينا معاك دي سكدبر في 4 هاني ندايا ويا في الليل اوكي وتقبر دارها عينك وتقبر دارها الى غيرك يمانيك وتقبل غيرك سي صح الحمل انا الغير تحمل ضم يمانيك فوالا إما إلا تخدم هكاكي عشاك فوا تروح تخدم الحاج والبعض تبقى ما كيعجب الحال ما يخدمكش أنت هذا هو كيعجبها لا الحال دونك واش تخدم برا هكا دونك كتقولي كيف يكون تقولي تاع زلم دايما تو ناريان تا با في أين ندير أوكي هكا إي سي سا دونك سين لي كوموندمون هاكي سي لا كلي غادي في المسيح يفكي هاد سين لي كوموندمون ما نبراتيكيتن نخدم تسمى الشريعة مرة نبراتيكيت دايور إلا تسمس ماما إلا تسمس إيمي ديو تحمرض ربي اش المعنى اش تحمرض ربي مش عارف تحمرض ربي دقيقة كان عندنا دابا فيرسي pour comprendre ذا شو الحمل ربي
دونك الحمل سيدي ربي ساعة أنا تسمى خاطر زمان دينا الحمل ربي مي وتوالى ضرا إيوا تحمل كالكان وتوالى ضرا أوكي مي ان جون 5 3 هذيك المرة هذا مزيان ان جون 5 3 D'accord. ودي باش كان تبان تزرد ما تحمل ربي ما تحمل ضرا C'est un verset qui va te juger, est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu, est-ce que vraiment Oui. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. خاطر ما نحمل سيدي ربي إلا نحرز لوموراثيس ور Mais Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. الحمل سيدي ربي ذاك تقبل الوصايات لكن تخدم أين يدينا لي كوموندمون اوكي هناك دايور لي كوموندمون والزايد ها وعرنا تخر دارها وتزمي دارها وتنق دارها سي فريمون قدر باباك يماك سي دي كوموندمون والزايد pour quelqu'un qui aime Dieu وين يحمل سيدي ربي يحمل سيدي ربي بيان سور بس زايد في الليل المسيح سما ديس دي Jean 14 21 il n'a dit qu'à celui qui a mes commandements et qui les garde وين الإنسان الوصايات وأنه يتبعهم c'est celui qui m'aime وين يحمل ما يقدر حاجة تستخدم دار يحمل دار المسيح وين يحملن ستيدت وين يكطفن الوصاياتيو يرنا يحرزيتنت وين يحملن يتحمل باب نك داغن أتحملا يرنا أتسقنا إيمانوغس. Et Gwyneth Smith nous a averti de Matthieu 7, 21, il est celui, non, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Oui. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. حاشا وين يقبلين اللي بغينا سيدي ربي نخدم اللي بغينا نبغى ربي وين كان يكتوا قبل نعم ولا شويه سوى سينيورا في مالك امين Oui. C'est Matthieu 7, 21, ما واز دعوة قبيل. Matthieu 7, 21. أجل هذا 7, 21. Alors, هناك سيدنا يسوع يرى يسن أونين يختيزت ما إلا تسعى من الإيمان واش تشوكو مرا أتيزميرم أتخدم أكثر نوي خدمة إذن قلتك وكي ماشي هو ما تبعت وكي Matthieu 7, 21. 7 كحار 21 ماتيو 21 7, 21. كيف خبر الكونترا 7 21 داكور ماشي دويه كان يدي قارن أسيدين أريك شمن غار تيلدان نيجنوان أمعنا دويه يخدمن للبغين ما بيتان دي كنوان. Amen. Voilà. Donc, ما المقرا كاكي غنفهم باللي ذي الحمالة تحمل سيدي ربي ما تحمل غيرك سينا كدكا الشريعة. حوز قد ترد شو الشريعة اسكو قبل ربنا قبل شغلك اسكو إلا شغلك نظير حوز ضارب تمد القانوناكي اسكو أين نخدم هذا الشيء يعجبني سيدي ربي. Le deuxième point, est-ce qu'il y a une autre chose qui a été
Non, plus exactement, est-ce que le coin de غير ولا يخمم شغل كذا يعجبني كذا؟ ايش فيني؟ الشارع ربي مرات تقول لا غير. أمين؟ امين. Alors, on vient appliquer, on pratiquer pour les chrétiens. أين كان كل من تم زواروس إلى قد تسير dans la sainteté للقداسة. أوكي الذي نسقط سيمانا في سناس أنا غوال الحمالة ماشي الخوف إلا توضا الخوف بكرة صغر سيدي ربي. داكور أنا الحوم على حسب قالات 5-16 الحوم صار الروح selon l'esprit. أنا كسين يعني العبادة بين لا سيدي ربي ليدولاتري. أوكي بيان سور ليدولاتري تيكوال ميم لي صوردي ندير الخدمة الدارية دي فوا أدرى في مالنا نعبد ما من مالنا. أوكي أما كي نهد النبريد عدان دونك يفو فيغ أتونسيون أتجد أتحرزد وليك ذا زديان هكا إنا يقال طون كور بليس كو تو أنا قد تحضر وليك. أمين. Conclusion, la conclusion finale, des commandements. Il révèle la sainteté de Dieu. Donc, وصيتك 10 وصيتك سكنيت القداسة سيدي ربي سكنيت la gravité du péché تسمى الذنوب le dangerous سكنيت le besoin d'un sauveur comme on se mire là vraiment donc الحوايج المسلك le chrétien messihi il n'est pas sous le système de la loi de Moïse pour obtenir le salut donc le Seigneur machine sharia de Moussa mais la volonté morale de Dieu elle demeure القداسة سيدي ربنا la morale سيدي ربي قيم toujours là d'actualité مزبرة انكس اين إذهان sous prétexte خاطر تلا عنايين تسمح. Et la différence, c'est bien sûr. Sous la loi, l'homme essaye d'obéir. Ok? Par ses propres forces. C'est Guimani. Dans le Sharia Moussa, Mdani Timshaw Knadi Awas, Zmertis. Ok? Sous la grâce, le Saint-Esprit transforme le croyant. Et d'ailleurs, surtout entre parenthèses les religieux il y a même ديانة أعتقد تستقم دور تشبيحات يزوز ديماني ساعة داكل مانيت يهضر العالم الزاخر ويديس وزارة جبلان. اوكي d'ailleurs يفيس نينا المسيح يناس ويس سيما ولان الدينية يناس سوف الله ومنوري قدر ما يسيش نفهم نون مي داخل بولاو نون بعد ما تصنع في سيدي. Et donc, bien sûr, Zmerdara a توالي رمضان كي جا. ربي كان إكسكاد سيدي ربي سو لا غراس يفكي هذا السانت-اسبري باش كنا غادي يبدل سيز داخل غير برا. دونك هو يبدل راه وين يلان داخليش تبدل راه من برا. Et je peux même dire une chose, c'est que plus il تزديق هنا سيز داخل plus وذميس أماكن صدري موسى وذميس يتفجر يتبان دمك نيلي أتيرون من المليون إلى الانتيريور إلي بيان. أوكي مي ما إلا وليس يركان تولي وذميس أماكن غاسة ديال الوصفات tu ne sens pas bien. Tu ne sens pas bien. Parce qu'au fond, il apparaît. Ce qu'on aide, il souffle là, mais d'après, machine وين. Donc il vit en hypocrisie. C'est une vie double. D'ailleurs, t'apportes toujours Yahya. Parce que il voit, باش كتلعبوا le rôle بني alors que c'est vraiment difficile. Donc, un wali d'agir,
Le salut, il vient, لسلاك يتروحوا ماشي نص الفاعل معنى السليمان ذي يسوع المسيح. وين يحمل سيدي ربي il va manifester facilement les fruits d'une vie conforme à sa volonté نتوذر تسمى قدرا البغي سيدي ربي. Et dans on peut voir la guise maintenant يوم مسلك كان كيجي في صغير c'est que le Messie مرض يفكر يعطي دفعتين إلى بورتكوت ولا يفكر le Saint-Esprit pour manifester les dons de l'esprit, même si il a qu'à manifester, il a qu'à نزل في موضان, il a qu'à نسحلون, il a qu'à d'accord, les prophéties et tout, il a هناك ويجي, mais الحاجة ثم زواروت, c'est le fruit de l'esprit avant les dons de l'esprit. Parce que les dons, تنفكن ذي الغرض بويا, pour bénir ويا, نبارك ويا, mais les fruits, باش كني أتقاد تودرتنا. Donc c'est pour nous. Amen. Amen. Voilà. كوني بارك ربي مالك الغرض أنا مزيانة تصور. Achille donc, en ce qui concerne beaucoup plus le commandement, la loi, Sharia, et même, c'est-à-dire, même, c'est-à-dire la société aujourd'hui, ils utilisent, hein, dans la justice, dans la vie courante, tous ces commandements ils sont d'actualité. Bien sûr. Ils sont d'actualité. Mais les Nigériens, c'est-à-dire à leur manière, selon leur culture, sur le, voilà. Donc, dans la justice, c'est appliqué dans la justice les commandements qui, dans toutes les juridictions, tu prends par exemple de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas, etc., etc. Tous ces commandements, ils sont là, inscrits dans les constitutions, dans des États. Voilà, donc, كذا يعني اللي هو نيجا تنسلمت الناس على leur manière. دونك شادريني ومسيحيين يخدم على شو دينا سيدي ربي يتقدر على اللي يديو الصا سيدي ربي دي تكتبسي دي كتبتي قد سن دونك زباد اني السكين طبخنا راه فلان على لي كوموندمون صافي ما كديري انكس العقل قديم تفكان العقل جديد فين هكا صافي شتار تفكان les évangiles, les actes, les épîtres, dans quel cas. Mais tant que la Bible est complète, c'est ça la Bible. Donc, les commandements, ils sont inscrits. تجردن القانون سيدي ربي. امين. دونك نكون لابد ان نقدر القوانين سيدي ربي، هذا الشريعه سيدي ربي، الشرع سيدي ربي. وكنين اللي كتبقى اللي كتسوق هكا ان نكمل للقداسه. هذا لاني نكمل القداسه ومسيحي في التأسيس. امين. امين. هيا ما إلا وادي أنا درا وما إلا وادي في كناس تقصير هكذا استعفوا كدير التزواره استعفوني ها نكوني امن 100 يعني الساعه اللي تساعد تفهم نكوني الساعه الويكاند لنا فوندردي سامدي دونك لو مثل دي في المسجده لو يخدم الفوندردي لو يخدم السامدي. فوالا هذا اذا مورانا الويكاند د الحد خدم عند الحد مسيحيين ماشي دغا السفن للشبات. فوالا. Donc on revient toujours سيدي ربي في كثير مليح هاك القارك اللي هاك القارك اللي في الدنيا السقمالي أفلق الله له قاموا. Il nous a donné la liberté de faire du bien.
ايه فوالا. لك أعطي أنا فرق. أوكي بون مقرت مالا ودي ظلنا نفك سيهم أقني باش ربي أسلم مسير حلو. الساقي مخلوق يكتب لي un message, il ne peut pas être largué, donc désolé, j'aurais شو تيطفى. Il s'est excusé quand même. Ouais, c'est excusé. Voilà. Par contre, j'aurais غير شي bon, c'est غير يعني إذا تسمي سندات نكونتاكتي وإذا تسمي رابح هاشم وديك شمالة ومحمد. ايه تصرف كان كنا ديك الشمالة كنت تبغى اسنينيا توصل كاسنينيا. ماجد هنا يستون وزارة ماجد بلاش ساعة قاعدين يسار شغل هكا تما يهديك. واللي كابيتش كاع سما مطهر ديك ايه الشمالة. خاطر انت زمان تديك الشمال تمطي زمان الشم. ساعة. وزارة غلا. On va voir après. وي. Voilà. Ok. Zala pour la fin d'Amzini. كاين تنمية بابا ربي عزيز فيني كد نسلا صور قداشيك كريم كي تنمية القراية كي إذا نطوف سيدي ربي ذين يفزن أوليك الأولي يدرن ويا بابا ربي عزيز كي تدنا تفاث ذين غي توليهن ديما نكمل ذي قبريديك نكمل سيدي ربي ذي القديش تغثين بواليث ويا بابا ربي عزيز نحمديك نشكرك سيدي ربي إمي لاس صدق وصلنا غد سيدي ربي سمكتا يا غد سيدي ربي خاصك كان نسنيتين سيدي ربي أما أنا كشنا سيدي ربي سمكتا يا غد سيدي ربي يمكن نغلي يارا دوك جرب يمكن ونتروح راه اليري بردان يمكن لي ديما نوقم نصفى أكن تبغي سيدي ربي عزيز إيه نحمدك نشكرك يا ربي عزيز أفتيك شونك كي تموض سيدي ربي ذا الرحمة ينفعوك ذا استعفو ينفعوك سميك عزيزا سي يسوع المسيح صرح مين سيدي بوي يتسبقنا ديس أكني تنميرت بابا ربي تنميرت يسوع المسيح آمين. Ok. On يبارك ربي. Allez, bonsoir tout le monde. Merci Nouad. تنميرت صحتو. Merci Nouad. Allez, au revoir et bonne fin de soirée, bonne nuit. Bonne nuit.